Naba abantwana clear party babhakile for sure cela ningangiphoxa out nako kwami konene naba abantwana clear party khona lo mntana walapha kanjani ubona lo mntana lo selukhala ngaye nami lo mntana achuze uye lo mntana asho sina nokudedela wentana asho achuze ayabibambane nesho kokotshasi ushap handi shap now uthetha noSam ngicela ukwazi wena Gojasi Monica yazi wena Monica like okubona nje like when lockdown amfethu like serious mfethu like unisanitizer ngaphakathi enhliziyweni jo uyabona iso smile eso sesivele sindenzele isiphele safe kwakho icorona jo like in quarantine amfethu ngicela ube umuntu wami jo Thina boyfriend. ufuna senze into ngeboyfriend yakho jo Hayi bo come on senza ntoni neboyfriend yami. Yabona ke la nto bengicinga namba intoni singamxolele kwanto akho kwanto azayiva uzayiva ngabani yena Indaba ziyahamba. jo uyayazi mos nawe ukuba ayikho imoto yahambayo engenaso i-spare wheel yabo bengicela undenze i-spare wheel sakho jo Only if uzo understand. Ndiyo-understanda jo uyabona ukhumbula uba benteso smile sesisendisanitizer ngaphakathi uyabona like sendiquarantine ndivele ndizive ndisafe kwakwicorona jo so uthini ke jo Obvious dude. jo kavela kwathi ngaphakathi angathi ugalelwe isanitizer no-70% we-alcohol ndiserious mara nje Gojasi nathi into ndilibala man bengicela undifakele iinamba zakho and ndiyacela futhi ungathi awunafowuni sho ndicela ungathi awunafowuni because ndiyayazi inamba yakho iqala ngo-0 Kanti kubizana nje. zabamba apha endleleni Kunika the phone. uthini 083 083 67 67 22 516 516 Monica my sanitizer yathanda Funaloa hey hayi akulaye mhlanga akulaye hayi umuntu olatshuza umntwana hayi ukuthi ihamba kakuhle sivaka ngononino izinto zokubulaye